my name is Lal William Atheite from Saipung Nongklek constituency in Congress. Today I'm very thanks and I am very glad. I know this is by the grace of God. I am not expect to come like this, but this is my 3 times. So thank you so much, ma'am. Thank you all my supporter. I'm very thanks. Engu ya belah hadu kate wada emlang wanga waki wahayung asem bar kipat ba ki maya ki nga nei ba nadu wasdang open kre ya kani election nadu kesengi nengkong kawanga lalu tia hadu kani khlimat umju muchongya dakre sitom kat waye wala open sia thu ya kipat ba ya kita kinong rim ki wanga ya le ha kani genti khamtam ya kajing sadin yong kani constituency ki yong i batle kamju dayo ya kata kajing maya na kani kipat ba ki bun ko lang hapo kani musniang rangat constituency te phile da UP ya kata ke result ha kani gasngi ha ko kipat ba hi da egi nga ya kata ke jing job ko pura da ko egi le ya kata ke margin ko ha hadu arajar nruspa lebu pra kan bakam tes nyang wo ya kipat ba ki bun malang ki maya ya nga hadu kate berkwa we ki ya kani ke khubor jing khuble kerpang hadu komen sin ka donun ko nga dapat jing kemen hadu kate berkwa oleh pentip seki kipat ba ki bun ko walang wa kamada jit pi nga kamada peman pi nga kamu te unong mi khamat uyong pi ngale umano ute unong chakri unang kit nong ba ya ke khia ka chon ko yong pi madu amlang o pi ha gnu ki por ki benta ki wa pi em kam pi nga madu kre sitomo na ka benta ka bha ka miet yong kani ka ar musniang rangat constituency berkham tam ukre na ka benta upen bha pan miet ya kani ka district council ko yong IWM hata hapo JHADC ai kubli yau lai kan rat wa elat wa penyu wa penche ya ketika jingtemu bu uri bu sumar bu yada ya kejat buru ko yong i ngai putut yonga to usoki lapasom wana arpom tlong so kompor constituency nei kesngi to kejing job ko wa pura kejing job ko wa dap dimension ni wakamen khamtam ikubli o ya kipat ba ki wa maya ki wayo ya ketika kejing trang yonga we kun kamu MDC we haju ipor wo penjob yanga penjob emburompi de jing maya nga kular o wo e biang ya kejing maya ka yongpi langba ka yonga usa mo ketika kejing maya chapi ki pajba waro toiter ni kubli chibon kubli chi jarngu analiang nga to kini ki kwa open pau ta e kubli la ki pajba no katsan wa maya nga ha ka keling sudong yang ka arp san setengah nong kli de crash tom ki de do yap ki bat ban ra ki nga thong to season la e kubli yo e borom yo kenrat wa de pulai i ha ni jing lai ti ngam em ka nu ku jing wit ku jing wa